15 روز جمعه آب در باز بون لحیا نها موچی وزارت پیشمرگن هاتیا پاروکرن. اوجی دمکیده که سروکی حکومت ل 19 ماه در بازبوی راگهاند دمه آب دا وزارت پیشمرگه ایکم موچه لوی پاره دی ورگیتن کج آلیه امریکا و دهتدن بحر مکروسانه. ل 12 ماه تموز در بازبوی پروتوکول نبره حرم امریکا ده هات امضا کرن با اهریکاری کرنا هزین پیشمرگه. بر پرسک وزارت پیشمرگه بیشتن امریکا تبابکا پاره اختصاص حسابا بانکی و هفته دهاتی جوی پاره دی دست کن به پاروکنا موچه ما تموس یا وزارت پیشمرگه. تأخير بوني قررتو بوتن إجراءاتي كبيوز وبكري بيج وقت كلان أمريكان وكردبيان وهروها كردنوي رقمي حسابي بو يوباري تحويل بوسر حسابي وزارتي بيجمرقا أما أنا هو كاربون بو هندي تأخير بوني أو بود دابش كردني أوباري موشي هزي بيجمرقي كردستان وزارتي بيجمرقا لمان يحوتوا لسر أوباري كهاتوا هي أمريكا كانت ددريكا بركي 415 مليون دولار. بریار بو موچه ما تموس یا وزارت پیشمرگه لوی قاسه پاره هاربادان کو امریکا دیده تحریم کردستان و قاسه 415 میلیون دلارن. لب صدما درنگ امضا کنه لافاتنه پاروکن وی موچه هاتا پاشخستانه بو مها سروک لجنا پیشمرگه لپارلمان کردستان جد بیجتن جاوره دکنه جواتا وزیران بریار بدتن بو پاروکن پاره اوی دمی اوان دی آخفتن لسر هبیت. خۆبێ ئەنجومەنی وەزیران دانیشتنیشی لەسەرەوە کرد بێ بڕیاریی یابێ ئەو پارەی چۆن سەربکە ئەنجا ئێمە قسە بکەین ئەژین ئێمە ئێستا هەرچی بڵین یعنی لەسەر هیچ ێڵێن وەکو خەڵکی تر چۆن لە خۆیەوە ڕقم فڕێیە ئێمە نامەنەوێ ئەوە بێت یعنی ئەو ئیشی ئەنجومەنی وەزیرانە بەڕاستی ئەبێ ئەوان کۆبوونەوە بکەن و بڕیاری خۆیان ئەگە بڕیاریان نا بڕیارەکەم بلا حەزەمان هەبوو لەسەری ئەوە ئێمە دێنە سەرخەت. به صدام کریزا داره که تکتی حکومت هرمه چندین جاران لولات نفیمانا نف دولتی دیج داعش داخواست کریه آلیکاریا مادیا پیشمرگه بکد هیا که بکاریتن ده شر دیج داعش دا بردام بیتن بوی آرمانجی حکومت هرمه شانده شانده امریکا لگوری پروتوکولا نوبرا وانجی بریاره امریکا 415 میلیون دلاران وکو آلیکاری بدته هرمه او پاره به نه مهان دهتدان بو هرمه پیدانا پارێژی لگوری ویلی سیدی بیتن که وزارت پیشمرگه برهف دکه و بتنه او پیشمرگه ده خوبه گریتن که لبروکن شردانه و هجماراوان 35,000 پیشمرگه نه.